Kanyang laki din! Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka day? Wala kay. Adda ngamin napatig-apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Among mga gapgapasak ita ijay talaw. Sika kumamot tin at agluto iti karandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro day ti sakak, lakay. Maawatam kumamot ten Idi na minsan pa'y anasakit day ti ingron ko. Iso anasken amapan ko ipadalos. Anya laki iti nayabakay. Mabali mo mga itantan pa'y lang da ita. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga agluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan anasakit day ti sakak. Ngam nagadupay lang nga ibagbagam. Ha? Ay, malaos ton bakay. Ika nga ruday. Siya kung ti makamong agluto iti karandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurud kon. Ay, naimbag man ta pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Di nak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan no aramidan. Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Gat, timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ija ili. Ay saan? No imbagak amapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat ti mapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan day to'y sakak. Jak kayat ko naktumat. What? Sana bali tadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kwa na. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon, gaputa naglalaad da. Ha? Day, apay asikat ti aglutluto iti kanon, dagiti nagtrabaho, anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuana na. Napan ijay ilay. Mapangkano agpadalos iti kukaw. Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod na nang. Nga mala, bayaan niyaw. Saan nabalitan na rugyak mo tinti nagluto? Bala, siya kunti mangituloy iti aramid manakaw. Ingkan ijay talaw. Isupay dyan maitulong mau, tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod na nang. Agyaman ako na. Kat, napananangay kano di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay da, nanang. Napan kano ijay ilay, anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay, una yan ni Miriam. Kasi laubing nga agpampanunod. Di na ba'y matulungan mo, ti asawa na. Wan nga raw, ngumala, bayan yawn. Tapno saan manen aday tati makagapo apag... Tapno saan manen aday tati makagapo ti pag-aapaan yaw. Sumubsobramot nga minan, nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo. Di na tulungan. Ngam no agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko. No kasjay nga awan ti maitid na. Ay, dayta nga raw anak ko. Ngumala, bayam. Adan to panawan, kasaritak jay ipag mo iti nasayaan. Uwan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nudyak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae. Ay nga, narabyantan. Awan parihot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para ken ka. Magsapata arimwal. Ita, narabyanta nga gawid. Nakababain ka nila kay mo. Ay na, awan parihot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanay. Ha? Tapno amom anya. Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin, kita ang matdagiti langada. Anya? Di daam mo nga urnusan ti bagbagida. No anya ti langada. Isulat tang. Di daam mo dagpapintas. Iso ang mabainda kanya. Kumare.
da ka magagayam bakay. Wala kay. Narabyan kami kinibakla. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti pa nagpadalos ko iti kuko. Ayan, agina ka na. Tagluto kayo ti pangrabyan tayang. Yak nakalutaw, kasangsang pagkulaunay. Anya ka matan lakay. No nabannog ka, nabannog akmat. Nyalaki din na yapakay. Among mga da trabaho jay talaw. Sika na pangkalang nagpasyar. Mawatam kumama. Naimbag ko na mata, may ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan ser-serbik nga asawa. Saan mo akas tati kaya't kuha sa winapakay. Ay makamo ka nga gluto iti kanam. Inak maturugan, salbag ket di ti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wine. Ay, masyanak unay ka ni Danilaw. Isaw, ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di la masyan mo ni Miriam. Awan lang nga rin trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray dahi tala ko magluto iti kanenda. Ay, una yun ti manugang ko. Ay, madamag ko man. Apay, bak nang kaditi pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apananguy-uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamagan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salud sudag. Saan mo't abak ng damiriam kat? Padpadamot lang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mo't akasta no agsasao. Ay, bagaam. Sana nasaya ati kasjay. Ay na naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. No siyak ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiak iti day tanga imbaga nila kay Tinong nanang. Ngamin, adamot lang nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguyaw na kada tayo. Anya, Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunwanak matan kan kwanakat. ay, una yan ni Miriam. Payman, mawaya anak laang nanang siyak amis mo ti mapan mangsugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak dayjay. Saan man asyak ti pagpungpung tuton na? Ay na anak ko, bay amon. Talaga akasta, ibaga na latta ti ibaga na. Bayam nga isunto ti makaamires. Ay saan nanang? No ide, agul uli makaklaang. Ngam ita, ay napunuan akon. Irisap to, pa'y tirupa na. Rumor ka manay. Wala kay, mapanak ijay ili. Adda na patag amapan ko ipaayos. Ha? Anya nga dito? Daytoy po ko Jak ngaminan magustuhan daytoy kulot na kat. Iso amapan ko manen ipariban. Ay, nyamut tay. Kunak laki din tulungan na kita ijay bangkag. Ay pasensya kan na kaya. Ngam itang aldaw ti inyi schedule ko nga ipapan ko ijay ili. Anya? No kayot mo adda katulungam. Ayabam dagiti kakabsat mo alaad. Isuda ti maibagay ijay san asyak. Ha? Jak lakit di kayat amadadaay ti kutis ko. Miriam. O ala, inakon, tamangan no awan pagluganak. Mare, sigurado ka kadi nga ipariband mo ti buok mo, ha? Ha? Sayang, met. Kaano la di nagpakulot ka? Awan sapay makabulan. Ang ita ipaunat mo, ha? Kat gagangay ati adda kwartana, si kakit dimat. Ala, mapantakit din, di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti amin, basta kadwaan naklaang. Ne,
Apay ngay asikala ang di mapan ije bangkagyo. Apay, awan ni Miriam? Awan, napanday jay ilay. Kadwa naman ang tibak lagayim na. Anya? Mapan na ka na ipaon na tibok na. Anya? Kaano laeng, idi na panain pakulot ti buok na. Sa ita, ipaunat namanan? Ay una yan? Naimbag kumamot no da kwarta na pagpaunat na. Kan awan mo trabaho na. Ay, paimanday jay a babae. Alabay anyaw, barang no may paon na, kithustawn. Ay, imposible. Amok ti ugali day jay nga asawam. Ay na, di lang maasyan kan ka. Inaldaw ka amapan ije bangkag. Ngamday tala agpapapintas ti aramiden na. Umayak to man ije balayo intong malam. Makasangkuta! Nay, sa dino ti papa na manakaw. Mapanak ijayan da Miriam nanang. Ah, ngamrabiin. Mapanak lata. Awan oras ko amapan iti aldaw. Gaputa ka na yun nakmat amarabyan. Anya aya ti mapan mo aramiden ijay. At dalamapan ko ibaga, nanang. Agsubliak mo tla adagos. Mala, ingka nga rudan anak ka. Tunggal aga punta iji ili, kanayin ta amarabyan. Ay na, awan parikot iti day tamare. Nay, mapanak pa ila kumaiji balay yung amda kayo umot gayan ti masabat ko. Ha? Apay, anya ti mapan mo aramiden ije balay? Ah, damagam pa ilaang. No anya timapan ko aramiden ijay. Ah! Apay ati nung panak matlatan. Anya ti basol ko kan ka, ha? Damagam pa ilaang. No anya tibasol mo kanya? Ibagam laang no agang angaw ka. Kunamsa, no jak amo lagi timapan mo is-istoryaan iji tersena ni manang lore anya. Ha? Kunamla no asino ka ana ikamang. Lastog mo mutla amin alastog. Apay, anya ko matiadakan ka nga ibang pangas mo. Ah! Ay, ala, gusto? Anay ko! Pagsaritaan yun, anya dayta. Awanan ka itibain? Papintas ka, papintas? Yung awan mo trabaho? Anya? Agbain ka kumamat Nagpuskul day tarupam ana ikamang. No apay mo't ngamin asikapay lang tinasawa ti kapsat ko. Babae nga awan sirbina, salbag ka! Apay, akastati lang ang managaway. Pasensya kang bakay, nakainumak. Naggapuak itay, ije bangkag. Minayaban na ngamin ni Pari John. So, naginom kamay. Awan bibiyang ko! Uray pa'y agmalmalim ka nga uminom! Wala akong pake! Anya? Ha? Ti awanan ba inakabsat mo? Awan ba ba inag? Tabay! Tinong panak ti kabsat mo! Sa anak asumargang, aging gaadyak maibalas tinaramid na kanyak! Anya ti ko nambakay? Ti kabsat ko, ti balasam? Wan! Apay! Para kan ka! Iso ti husto? Why? Hustaw, ti kabsat ka. Tapna mo man niya. Nabayagay, ngagtap-tapal ti kabsat ko king ka. Gapoy to galay mo. Anya? Kinura siya nga asawam. Nabayaga ka, ngagtap-tapal king ka. Naglablabos ka mo tayo. Kinapod no na. Iti pamilya may. Si kalahin ti lasto ka na ikamang. Anya? Imbes asyak ti kanunungam, gaputa syakat nga ron ti asawam, ngam saan mat? Sana kamag. Kapno kanunungak ti sana na sayahat nga ugalay. Kunam lanubak ng kamay. Dahil talag papapindas teraramidan. Lembag kumano, bukor mo akwarta teramatan. Angam samay. Anya? Samay sa imarmaritis na kami pe anak kay kamakam. Apay nasaya tayo tikas ka. Ura sino ako makapungtot tikas na karami mo. Oh. Ha? No sakit ang tinakam mo na kita ng baka. Ay saus. Nawaya tiri daw, graman tawang. Pumanaw kan, no kaya amaw. Saan kalabdan, oh. Anya?
mare. Pasensya ka. Ngam saan ka akanunungan. Gusto lang tinaranig ni ipagmukan ka. Kaya't mo asawan. Uray si ka ako, Mare. Tiipag ko ti kanunungam. Oo kaya. Ngamin, uray siya. Diya kaya ti ugalim. Saan na sayaday ka nga aramidam, girl? Isungarod nga iti tinungpana ka ni Sandra. Kat saan ak unay anaganawa. You know? Gaputa kaya to ikan naka itipagnak, ma'am. You know? Tapos nagam ka. You know? Anya. Uray, gurayim na, ayos laang. Ngamin, saan akawalan tikaskan ka? Puto di ba ni Sandra? Lastog ka na ikang kamang. Isungag balbaliw kan. Bueno papagayam, ditang tinagdibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anay ko, nagsakit at talaga, nagutot, anay. Anya tinasakit ken karamaon. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisinan ti sakak, anay. Agan ano ayaday tasakam. Agrayumak sa bakit? Nagsakit at talaga. Jackson ka ba ilan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag kalaklakayan. Rayo malaang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay, anya nga ron taramidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabiit lang tayo nakgumatang ije parmasya. Saan nga ije parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Paggatangak nga ron iti medicine mo, no saan nga ije parmasya? Ije tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adayamot magatang nga agas ti rayuma ije tersina. Adda? Awan! Adda nga loud! Awan! Adda ko naklangarudan. Uray may salaabo ti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka! Kaya't mumatlagayam ti aginaw iti arak. Isu nga ron ti medisin ko no agsakitak, Nora bakit? Isu ngayon ka gumatangan iti medisin ka. Ay manyak! Ay, sige na, Nora bakit? Ita lang, ba't nga ginumak iti arak? Italaing mit nga ginumak iti arak. Ulbound! Inaldaw ka nga ginum iti arak. Hindi ka nagungungit ka day, Nora bakit? May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya! Sige na, bakit? Igatangan na kun iti medisin ka. Kahit kumustan tirik na ramaun. Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagnirsain. Kas kalaag nir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kahit si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yaring nakpay iti kuton. Agro-bro pa kaya kuton. Saan kitdain? Naglabaga na itarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day tala arak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbagay. Pukawen na dagiti sakit. Tukak! Arak is medicine. Ay, anay, nagsakit na talaga anak ka, anay. Anya tinasakit tatang? Ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulaw tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mang teda kiti igatang yo iti agas yo tatang. Ay, sige man nga, Rod, anak. Day tingadan at igatangam tadakdakal.
Anya tenggadan asasawin nyo. Adayamat agas at tenggadan. Ada? Awan, tatang. Ada, anak ko. Awan, tatang. Tableta lang tiada. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Itid mo langan kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ko. Ruel, anak. Nagkapuwa kaya balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang mau anak ko. Apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel, anak ko. Inal daw nga agsakit ni tatang mau. Ngam no pa inumam iti arak. Ha? Agsardang di sakit na. So, sa inya lakit din ni tatang. Isumot lagaya matenggedan ti kayat naagatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayakan ka iti tengedan. Wen nanang, tengedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agaawid ijay balaymay. Ha? Iswandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabaing kasi karabaw, tila nagis-isbabaw. Jakmet amo alababo gayam jay nagsibugak idi malam. Kunak no orinula. Ay madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartekan. Sabali pa yan ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agungat manen. Yan nilakit din ni bagay. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga raw bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya medicine na sasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagam. Sakit mo iti ulaw ramon. Mabagbagtit kan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok bakit? Anay. Anya. Ay, agkupit ti marokong konora bakit? Ay, nagrigat ti umagas. Ay, taray ka na ang hindi pagagasan. Ay, saan? Hindi nakitaray ti pagagasan bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga ron taramid ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya? Day lapad ti katangam nga agas ka bakit? Kartingam! Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapo yun, tamat di tabarukong mo. Apay ngay. Kasladan nakabara iti barukong ko Kanakan mayang. Anya? Kasladan nagbukal iti barukong ko nagtilmo na kanakan. Ni, ay sus. Amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Saan kanakan? Mariknak mo't ano, nakatilmo na kiti tulang. Anya nga ro ta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kaslan na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danumaan tap numabasa ta namagaan akarabo ko biyaw. Ay, sana danom ti masapul ko kanakan. Anya nga Uncle Ramon? Jay danom makaulaw. Yan niya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom makaulaw. Ada. Awan. Ada ko naklangarudan mayang. Anya nga ro a klase ti danom dayta, Uncle. Ara. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kanakan mayang. Medicine nyo ti arak? Huwan kanakan. Pangaasim tayo kanak iti paggatang ko iti medicine ko. I sing you a love song. Ay. Nabartek ka manen asimang pagtramaun. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla na laos manen nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Dayto'y matipagragsak. No di mo isardag tinalabas a panagbarbardag mao.
Dualaang alugar ti papanam. Anya, sa dino ko madagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam? Ijay kampusan taw. Anya, Nagalas taw ti pakasarsarita am amatay. anya kumangay. Ibagadan to anatay ka, gapo iti arak. Anya, Ha? Mamartik met nga main iso anatay, kun taw dagiti tattao kun ka. ha? Ha? Nalakay at matay Ramon. Malaglagip na kapay ano nabiit kapay anay tabon. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan, malipatan da kanton. Anya, Kabuteng danton jal alyam. Day di Ramon abarte kun kunadan to kun kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta. Apay aya di ka makaigna si Karamaun. Anyat sapsapulam dito'y paraangan. awan ti sapsapulak Nora. Apay ngarod apo managna ka dito'y sango ti balay Adaur urayak. Asinaw ti urayam. Aday tan ni Paribogs. Mapan kamin bakay. Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pateng iti karayan. Ay sinalbag ka. Agda ayamot pateng ijay karayan. Bagay. Dimanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat nga anak ko. Ay, maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni tatang itinalabag sa panagin inom na iti arak. Nakaamomot na itibiyag na nukas na. Jakmet nga ron maanawa nga ang barbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na. Saan ba? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ka, nagsakit. Anya tinasakit ken Karamaun. Nagsakit ti tiyan ko bakit. Anay. Kunkunam lang data. Maturog kakit day. Ay, saan man, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Naidumduma ti sakit na. Ay di nakman rabakan iti Karamaun. Makain-inom ka manen iti arak. Agpaiso ti bagbagak, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manen ti arak amidisin mo. Jack Mano, sana Nora, bakit? Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay jak mamatay. Kunkunam lang dayta. Mamati ka ko baka, Jack, bakit? Jak mamatay Ramon. Ay, mataya kun bakit? Awan ton ti asawam. Kunkunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamati ka ko makanyak bakit? Sana kagpampambar. Ay jak mamatay. Anay, panakon di ospital. Ay, nagsakit talaga. Ay. Oh, jak mamatay. Maturog ka kidain. Makapapuyat ka Ramon. Ay, pangasim Nora, bakit? Tulungan na ko na. Sakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kat makiasawa pa ya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam. Ta sa anak amamatikan ka, nga agsakit ti tiyan mo. Ha? Ay sus! Agsarsarwa ka mo tan Ramon. Ha? Ay sus! Ay, ala, urayon nak dito balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray dakan ije pagagasaan. Agyaman nak, taintaray nak dito yung ospital, Nora, bakit? Kunak numatay ako ni Dirabe eh. Agnakam kamat siguro itan, Ramon.
Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabos, apa naging inom mo iti ara. Wen bakit? Agbalbali bakon. Nakaamiris akon. Nasayaat mo no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan, apatayon na kajay arak. Agasa, medicine kon konam ijay arak. Bakit? Agpaimbag kan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga kon. Kat sanak tun nga uminom iti arak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Naglampong ka na, pre. Mapantag papukis. Wen nga rod, awan mo ngamin pagpapukis ko. Adda mo kapagpapukisan ta. Ay, jak kayat ti bakla. Jak kayat ti bakla pagpapukisan pare. Apa, di mo kayat? Ay, basta jak kayat. No ngay libre. Kayat mo? Libre. Saan mo na panunutin? Wen ko na amon ta mapantan. Pare, sigurado ka na laing dagiti agpukpukis dito aparlo? Agtugaw ka kadilang dita. Nalalaing da ditoy. Asinong iti mang pukis ka data? Hello, boys! Nagalas a bakla. Di na bagay. Kundi bestida. Nagnisip mo nga ron. Shh! Di ka natagari. Abangan lumagnod na ka. Ay, Gary, namiss ka. Naghilig nga gar-ara ko. Namiss ka mat, Joyce. Apay nga kakalaeng. Busy. Amumatan, ado ti liga ita iti basketball. Ayun gayam. Pukisan na kami man kininilo agayem ko. Ay, guwapon lakaskin ka. Hello, siyak ni Joyce. Kukwak na ito aparlo, Joyce. Libre Of course! Anya po kisti kayat mo, Jenny! Jenny, maganda! Yes, Joyce, sexy. Sigapay natin makamu dito yung parlor ko. Tamapan kami ag merienda kadag ito yung labs ko. Labs mo dagita? Makadkadlawa kon kada ada umay a customer agwapo. Labs mo, mangibati ka mat kada kami. Puro bungbungal at tupul ang lalaki itiretretom kada kami. Adan to matlata umay kada kayo. O sige, da kami pay lang iti makaamo dito ay. Enjoy!
Gary, Nilo, ag-order kayla iti kayat yung wan? Owen Joyce, agpili kami dito mino. Anya tikayat mo pare? Agpili ta. Ado ti pagpilian. Sige lang, agpili kayo. Tamapanak lag sigarilyo di tarwar. Babuas. Pare, sino day ta Joyce? Bakla. Haba damagam. Nagloko kan. Kaya't ko asawa. Duha kayo? At da relasyon nyo, pare? Tila damdamagam. Permi mo dumkot king nga. Kaslaragpi. Kaslalaeng. Feeling close. Madamdama day ta. Mangted iti takwar. Takwar. Anya day ta pare? Kwarta Si Kamay. Naganglit a bakla. Sapay nakabistida. Kit makita ti kinangisit na. Kasta na. Ngam kalanti day ta. Basta close kayo. No dumawat ka, mangted. Kasla ita. Intreat na ta dito yung nangina restaurant. Un nga rod. Itakla nga nakasarag dito yung panganan. Uy, nagulimag ka. Umain ni Joyce. Nagpigisang agsigarilyo. Iso mo lagay man nagpangsit isang aw na. Shh! Agulimag ka. Nasayat mo, tinagawid kan bossing. Ado ti customer nga umay no alas 7 iti rabii, Insamsambot mi ang nagpukis. Nasaya ato kasta. Talaga nga umad anong dagiti customer tayo. Iso asay sayatan niya. Tangay ado iti customer tayo. Agbali akman, boss. Ay, awan ti maited ko ita. Anya? Anya nga awan? Kinastos ko kada Gary kanilo. Kan may sa inikak ni Gary iti allowance na. Lebre da lang nga rudan ang nagpapukis dito'y parlor. Sata? In lebrem pay, inikampay iti kwartahan na. Kasano, cute mat ngamin. Sapay nag-overtime makpay nga rod. Inton maminsan ton, girl. Next time ton, promise. What? Ay, matayak sa matan, Ninet. Adula ang tikinan mo, iso amarigatan kang agangas nanang. Ay, nagloko ka handa kasta ti ibagam. Kasano, kat inibus mo di sa kamallo kung aburidibod aparya kan karabasa. Nga dasagpaw na nga into no apaltat. Neta ulit-ulitan na. Nasubraam nga rutina nga, iso amarigatan ka nga umangas nanang. Ay na, agsakit, titultul ko. Naktangan laang day tananang. Maditirik nak. Sige ka, numatayak laang ay alalyaan ka. Saan ka nga agsawi iti kasta nanang? Ay ako ulaw ako na. Agtayag ti panagkita ka. Ay, di nakmat pag nervyosa ng ananang. Sige, alalyaan ka ni Net. Ay nananang, di ka agsawi iti kasta. Hello? Hello, Manong Julio. Daho itich? Nininit na ito'y. Nenet, apa ingin mawag ka? Ada kami itak ni nanang dito ospital. Tapay manan? Agsakit laang tikikit tisa ka na ospital adagos? Apay nga ito sa bali mo ti boses mo. Ayan ni Manong ko, Julio. Siyak da ito ay. Kaloka. Bakla ka? Hindi pa'y Anya? Manong Julio. Hoy, excuse me. Awagan nak iti Manang. Manang Joyce. Manang Joyce? Nagadayo iyo Julio anagan mo? Saan ta napagsalitaan da ita? Oh, kasano ni Nanang? Umay mo kitaan Ay, ada trabaho. Anya ti trabaho mo ita aya? Diro'y parlor. Parlor? Katno kargador ka itinatang. Ita nagbalin kan ang beautician? Ay na, Joyce. Inaldaw nga ado iti customer tayo. Iso nga rod nga agtrabaho kan. Saan ka na makis istorya kanya? Uray si kamet Uray si ka iti boss. Agtrabaho kamet Tani, agkasapulan tayo iti agpukis. Sikapay laang, taawagak ni Gary. O, taapay manan. Ken, agdate kami Nasken apabalyan nak madamdama. Wento, ikag trabahon.
Amangan no ibagam tumanan nga awan na bati a kwartam, tagastusan manan ni Gary. Ninet, adak ito'y abay mo, nanang. Nabiyagak pa'y ka, day. Nabiyag ka pa'y, nanang. Apay, anya iti panagkunayo, ay, Damdamagak laang mo't, Oro-orayat ti awag ni Manong Julio. Kunana ngamin nga umawag. Imbagam ka din, tinapasamak kanyak. Imbaga kun, nagtungtong kamin. Imbagam ko mga umay dito ospital, Saan nan sa amasango? Apay asaan? Asidaglaang majipagkarkargadoran na dito ospital. Ayun gayam, saan ang akargador ni Manong Julio? Kan saan ka nun Julio tinagan na? Ay, di nakman ulawon si kaninet. Maululawak lang nga rodan ka po iti high blood ko. Kasta pa'y lahang ti ibagam. Saan ka nga ululawon, nanang? Ibagbagak laang atin na amwak iti paborito mga anak. Anagbalinan abakla. Ay. Adadan sa amot maulawak. Tayagas ko ninet. Matayak sa amot na di na oras. Ay, sapay awan pa'y nagatang agas mo, nanang. Or-urayag tay awag ni Manong Julio taji ipatulod na akwarta. Urayan ta, umayan day jay, nanang. Nagmayatan, ti umay ang beach. No kaduan ti loves. Gary, baby. Adak lang dito abay mo, sweetheart. Nabarte ka kon. Itad kan tumid ngamin nga itad di ara nga inumak. Saan ka ba nabartak? Oh, atoy. Arak pa more. Talagang sa kaya nakabartak kan, baby ko. Agtugawak man dito abay mo. Tap na makita ka dagito'y agsisilap nga alahas mo. Balitok na kita. Dahito yung sing-sing ko. 24K. Uy, sumat lagayam anag silang numainitan. Dahito yung bracelet mo. Ay! Tauray lakinis na ti imak. 24K mit lang dahita, baby. Kat, dahito yung ngayon kwintas mo, sweetheart. Ay, manen! Ay, ito pa'y manen. Makilkiliti ang man idiraramidem, baby ko. 24K madladayta. Oo. Drink pa more. Inumam dahito yung arak. Angam na barte kakon. Sige, aginom ka. Tama panak pa'y mga ala iti arak kan pulutan. Okay. Urayan ka dito, cottage. In love talaga kanyak ni Gary Boy ko. Napintasan ngamin. Iturog ko man din. Ay na, madanagan akmanan ka ni Joyce kat ni Rabiin. Awan matlaangan, anya nga tan tinapasama kadakwada ka ni Gary. Ay, timawag matlaangan tigarampang abakla. Oh, hello. Apay, ayan mo. Julio, ay isti Joyce. Anya itinapasamak. Pinatay na ka, winunrape na ka. Kinidnap na. Anya? Kinidnap na ka? Ay, saan kayam? Hinoldapdag. Hinoldapdag. Asino itinang hold up kan ka? Gwapo? Ibagam na asino da. Awanan. Anya ti awanan. Maumaakan kan. Papatay di police station nagreklamo Urno sumpay day tabagim. Nagalas ka abakla sumanangit. Kasat no amamati dakan ka na hold up ka. Kat si kamat agrup-rupa nga hold upper. Kasi tinapasamak. Nag-date kami kini Gary. Ijay Beans. Kat? Kunak na talaga alabnak. Kinisnak pa ikit kay kayat kumat. Tagayam. Ay, nagsakit na panunutan. Tagayam anya. Ibagamon Ininot ngayon nala na nagiti anas ko.
Baba ni ti makahudas nga agak na. Awanan bain. Isumat lagayam nga awanan, dagiti agkakanginang alahas mo. Ito lang sing-sing ko at hindi na naala. Gamji bracelet yung kwentas ko at 24K. Awanin. Intara iti awanan bain na holdapper. Idarum taday ta alalaki. Ano lagi hindi kasto na pasama kanya. Nagayatak launay. Ada ka ding gatang mo iti agas ko, Ninet. Imay nang tadi ititulong na kiti kakaruba tayo, nanang. Imay pa'y ni Mayor. Nagsaya at dagita at tao. Jack mo't maawagan na ni Manong Hulyo. Maakon nga umawawag iti cellphone na. Kunam anagbalin abakla ni Manong mo. Kat no nagtaraki a lalaki. Imala iti day di tatangyo a soldado. Isumat lagayam, nga oray pilit-pilitem, saan na akaya ti agbalin a soldado, nanang? Anya laengan ti langana, nupod no timbagam anagbalin a bakla. Tao anya pa nga iti sabali ko maalangana, alangan mo't nga agbalin nga alien. Bagay na nga taay ati agbalin nga. Ay, jak maaklon, anak ko. Sapay nagkariak iti day di taatangyo. Ngagbalin kumamot a soldado ni Manong Muhulyaw. Bakla nga ron, mapagbalin nyo kata soldado? Ay, uray nga tagpiang-piang ti langit kanda ka. Saan ama pasamak dayta, nanang? No saan ko man ang mapagbalin a soldado ni Manong mo? Basta saan kumamot nga agbalin a bakla Nagbalin nga rodan, nanang. Awan maramidan yun. Kasano ang nagbalin a bakla? Siguro, ay kat impukaw na ti Darna! Kasjay, nanang! Iso ang nagbalina na bakla! Bumabakan dita tricycle, ta nakadanon tan dito'y balayo. Iso ka rin dahi ito, iti balay mi. Isuday tao, tang nga iti kataltalunan, na aramid iti panaw kan kawayan. No may sublik la ko matinapalabas. Jay kwarta binusbus ko kanigari. Kajay kwarta pinagpapapintas ko. Naparamid ko kumatibalay mi. Napapintas ko kuma. Kat anya ngay nga rod, kat naayaw-awan ba't ngamin iti panunot mo ide. Ita, anya pa iti rupa nga isango kaninanang ko. Kan kadig iti kakabagyak. Nagbalinak lang aro na bakla. Awan pa'y kwarta. Ay, kung maiba, balik ko lang. Kung maiba, balik ko lang. Ay na, saan ka niya agkanta? Intan, agawid kan, tabi si taam ni nanang mo nga masakit. Anya lakit din aya, anak ko, tinapasamakan ka. Uwan nga rod nanang ko. Hangem, maawat na kadiuray no kastuya kon ita. Apay aya anak ko, ada ka din nabaliwan kan ka. Ninanang met, kita anak man. Nakabistida ko nita. Naka-make up kan, naka-cutic sa itinalabaga. Ninet! Gusto mo tin Di na kon kita iti pangato pababa. Nakababain. Manong? Manang, kunam. Awagan na ko diti Manang Joyce. Manang Joyce? Isong tinagan ko ita. Ni Julio, awanan. Hulyo anak ko, uray no nagbalin ka nakasta. Amay sakan abakla. Anak kalata. Sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Awatok ti kasta akin na taom. Agyaman ak mader. Ala, malipod ita. Agbalin ako na nasingpet nga anak kada kayo. Suportaran kayo, aging kat kabalag. Kat si kamat ni Net, ituloy mo ti agadan. Pagadalan na? Katwan Anya ti kayat mo kurso. Nursing ko ma. Go! Go lang, girl. Siyak ti makamukan ka. Agyaman ak manong. Este, manang. Mader, ikarik nga ipatarimahan ko da ito'y panaw abalay tayo.
Aircon to ti pagyanam. Tapnosan kan, akaasi nga agpay-pay-pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Tulpaw, nagbayag kan nga agsukat. Itay pa'y nga agur-uray di konduktor mo. Oh, nagsapamad ngamin nga umay. Anya mo da di konduktor mo. Managbabain launay. Ay ayabak nga umay agkapay ngam di namat kayat. Ay na, ubing pa'y ngamin. Ken itati umuna nga aldaw na akas konduktor. Ay katsurwam nga rod tapno agbalin tumat a driver. Ay kit talaga akas da. Ay, Dulpo, di ibagbagakan ka Anyang ibagbagam? Nalipatan manen. Liklikam ti ag chicks. Ay sus, bakit? Amo kaya ti ag chicks si kamot. Adukad ka no ti driver nga ado ti chicks na. Sus, sanak nga ipadpada kadakwada bakit? Siya, nasingpetak nga asawa. Sana ka chick boy akas kadagiti daddo maa driver dita. Adun ti pasayeros ta. Adon manong, napunon dagiti tugaw. At dapayin istanding. Iso asaantan nga galay ti pasayeros. Apay nga insardeng mo manong. Ada ngamin pasayeros nga glogan. Wow, nagpintasin na babae dahito manong. Nagpudaw. Good morning, Daddy. Daddy. Paala, didi kan likodak nga aglogan, honey. Nakareserve day ta atugaw para kan ka. Yes, Daddy. Ay sus, addan sa karkar na naskin ama ka. Awaling kwarta, Daddy. Ruben, ikaman pa ilay ti kwarta ni honey. Apay manong. Basta ikam, bayatak tumatlaeng. Ikanap iti 2,000. Alay kamon, bayatak tumatlaeng. Saan ka matanagan? Apaw, day pa ati masida. Papaitan na kalding ko naman. Oo, na ikamatan. Kaslay talaang mata makaraman ka iti papaitan na kalding. Ay, at dapay kalderita na. Ay na, lagi masay. Ay, lumukmaga no kastoy lang. Nagmayat gayam tagbali na konduktor manaw. Adakan, baby. Up. Namiss na matlaan, baby. Uli ka. Anyaman na makita mo kan mangag mo. Di mo ibagbagay ti sa bali, wan? Agsubuak lang mit manaw. Laglagi ba? Siyak tibos mo ita. Agtulnog ka kanyak no kayat mo ang maregular ka iti dahito yung trabaho. Baro akong doktor mo, baby. Ayun, baby. Kasasarek na lang. Anya tinagan na? Ruben tinagan na. Ngam, pinanaganak iti isprongklong. Anya mo ni manong. Jak kayat day taanagan. Nagpurutan dito San Fernando, manong. Maruam kan tumatlaang. Sa bagay, kastoy mo't lang ti Chimpo J. Isabela. Mabidlang Dito'y kalaang kampo at apapanak. Papanam ngay manong. At the date ko. Sino ti date mo? Jay ka di bakit ana arjo da making ko ka di restaurant ni Jay Bastap? Ay, saan? Weno ni Hanay. Sa bali ko ngarudan. Apay ang nagkulit kaya. Apay, mano ti chicks mo ya manong. Ay sus, aguli magkan ko naknay. Kaya't mo ti maregular wano saan? Nagsao ka.
Kahit no kayat mo, mate, keep quiet. Ruben, ayan na nga yung driver mo. Ay, ada na panan na, sir. Nagpapagatan ka din. Uwin, sir. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Di na mo imbaga. Ang muklatan di pa panata. Napanaindit jay chicks na. Ay, saus, kunakon kay. Ambom na jay a driver mo. Chick boy na jay. Kasta ka day? Si kay ngay mo, sir. Medyo lang kanyag. Tamo meten. Medyo. Ang damat ba si titat ko? Natairak lata. Sana ya. Uwin nga sir. Ni sir mo, ay sus. Ato ti chicks na. San ka matanagan? Kasta kan trumek, numadanon, ti aldaw. Oh, anya, nakasagana kan nga agbiyahe? Ay, uwin naman ang. Uwan kayam niya. No makita ni manang mo, kat agdamag kan kano da chicks ko. Ibagam nga awan ti amom, wan? Ha? Ne. Apay nga imbukirad mo dagiti nagdadak ka matam? Isursurok laan kan kano anya ti rumbang nga isungbat mo kini manang mo. Amumat nga ado ti saludsud na dayay. Manaw, ibaga nga awan. Oray ti kinapudno na. Ado ti chicks mo. Tag sa upay lang. Kaya't mo ta i-rekomenda ka ijay kumpanyang ikatanda ka? Ha? Nay. Apay nga imot, manaw. Ha? Agdamdamag ka no, abay? Ay kat ibagak nga agkup-kupit ka, ah? Kat maikat ka adagos. Ay, uwin manaw. Amaw, ti isong bat ko kini manang. Ibagak nga awan ti chicks mo, manaw. Kasta, no kanayo na natulnog ka. Marigular ka adagos. Di na mangarod awagan na iti isprongklong, manaw. Ah. Nang nangarunan no iti sangwanan iti balasang. Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Di na ka di mamimiss? Ay kit mamimiss ka, ah? Abay kit nasaan? Abay, di nag-awagan. Nagmanmanehwak nga rod. Anya ka to'y hani ko na ya. Agkita ta kuma. Ay, agbiyahe kami itahan eh. Basta, agkita ta kuma. Ha? Ay, sus. Kasano nga taday to yan? Kat ni, ay na, agdamat nga rod biyahe mi. Di naksamat mamimiss, dulpaw. Apay nga ibagam ti kasta nga eh. Kat minuminuto ang maililiwak kan ka. Adan samat ngamin sa bahali akagin kinod night mo. Ay, awan. Patsinak ka di ay. Uray damagam kini isprongklong. Ay, isprongklong. Ha? Napunot ang iwat mo. Ngal-ngalem pa'y. Tadadamagan ni sweetheart ko kan ka. Ada ka di sa bahali at chicks ni Sermo. Bayan pa'y ngal-ngal. Ngal-ngalan natin ka na. Kulpa niyo. Adon samat chicks ni Sermo, aha. Nini, unay ka ni Sprongklong. Naipugsong tangal-ngal-ngal mo. Tangkay. Ay, sus, kanin mo na. Manaw, apa si Mardang tibas? Nadadaol. Nadadaay. Kit no kinita mo ginalayng amikan ikaw, sakbay ta nagbiyahe, manaw. Nadadaol nga road. Ibagam ka dagiti pasaheros nga ag-transfer dan. Nadadaol to'y bas ko na. Ay, si kanti mang ibaga, manaw. Ay, sus, pasiti training mo daytoy. Ala, ibagam mo. Naperde nga min daytoy bas. Iso akilata si Mardang, abo. Ag-transfer kayo kano.
Kakabsat! Yapay nga eh. Abay kay kakasta. Ay, ulay ba tayo ka? Upay, aday, upay, di papanas. Alay, yanos tayo, kakabsat! Ay, ulay, Agabala tuman iti kinamikanika. Tapno amok ngagtariman iti bas. Ay, Manong, Ah, umawag ta na di opisina. Tamang ibaon da iti mekanikaw. umawag mo ta sasawam. Kay, alangan mo't adito talatan. Sa awan pa'y paggatangan iti makan. Day taman di mekaniko na kita. Ha? Ni, babae mo dahil ta sumungat, Manong. Honey! I'm coming, sweetheart. Kaya't mo asawan, saan kayo nakapagbiyahe ita? Saan, sir? Nadadaulan di bas. Oh, di ka man. Isumot ko na ni Manong Dulpaw. Nadadaulan ka na. Iso pinag-transfer mi amin na kiti pasahero, sir. Sos! Style na lang na jay. Amok ka. Ha? Style na, sir? Ketuen, ketno kasta, akmet ngamin. Aya, wala ta jay mo't ubing at chicks na tinakita kasi mungad, sir. Imbis ang mekanikaw. No. Mamati ka niti magbagak. Ako na nga rod. Basta driver, sweet lover. Anya laki, deng. Kastagayam, dagiti driver. Sprongklong! Yo! Sprongklong! Umayan, Manong. Nagloko kan? Anya ito imbitin mo iti sang wana ni Tibas. Ay, dayta. RRT itibas dayta, Manong. Inatang ko man ni Jagi, sor-sor-sor. Basaan man data? Ay, kabasa mo na, Manong. Among tagbasawan no saan? Amo ka, Manong. Maalak, ay akong doktor na yak mo tagbasa. Basaam ko na. Basaam. Ay. Oh, basaam dito to ka. Basta driver. Basta driver. Kit ituloy mo Itutudok lang nga ro din. Ay. Di ka pala ituloy. Basta driver. Sweet lover. Oo. Anya lagi di tayo inaramid mo? Ararte ko nam. Ay sus, anya la tayo agad. Gatanga maya. Apay aya, Manong. Dakis aya. Saan mat kiti adakais? Ngam, kasta ka kaday, Manong. Sagsaw ka man na niti jak kaya ako na kahit. Awagak man lang diya kumpanya ta ikatendakan. Baliktad nga ro, dayta RRT aginatang ka, Manong. Jak isangokin ka. Isangok, ija isangwanan. Tapno dagiti pasaheros, ti makabasa. Ayun kaya bagay. Agbiyahe kami man Iso nga isaganam dagiti badbadok. Kat, kumusta nga di konduktor mo? Ay kat konduktor ko lata Lalaka mo lang ang amasurwan. Medyo adakon kunang na. Asla saan pa'y anataharan. Ay, kat surwam mat Panagkunakit na singpet mat. Sursurwak mate. Ngam, nagri ka tamasurwan. Apay adi mo intugot ita, taraman na nakumamot jay inlutom a merienda. Ay saan? Bay amon nga agbati jay bas. Isupay akanon na. Apay akas tati bagam, kat nagado da ito'y naluto. Amom ka dito sa dino tayo jay driver mo? Napan ka no jay opisina, sir. Anyang opisina? Napan na kinita dya may isa man na chicks na Adda manen baro at chicks na, sir. Mabali na kasta. Jay sa agkan kantina. Dito yung asinig ti terminal, di bas? Ay, sa bali man at chicks na. Sa bali, ijay pagsarsardengan may apang panganan, sa bali manen ni Hani na. Kito chick boy nga road. Jay samit silpon ni Manong Dulpo jagun unay, sir. Ay katsong bata mo na atas si kamot ti konduktor na.
Hello, sir, ma'am. Sana ni Manong Dulpo na ito eh. Ni Robin da ito eh. Jay konduktor na? Siyak ti asawa ni Dulpo. Ay, si Kamad Gaya, ma'am. Manang latan tiyawag mo kanya. Napanan ni Manong mo. Ada ka na panan na, manang. Sa dino, Ijay... ayan ti chicks na. Hala, kasanom nga mo, manang. Mano ti chicks ni Manong mo. Naglaing kay Mitin, manang. Amom nga daw. Ay, aguray ta bilangat. Mano ka din. 2, 3, 4. Anya? Upat? Ay, bilbilangat pa lang, manang. Dapat tuloy na. Ibagang kin ni Manong mo nga agawit. Asap! Uwan, manang. Unya ka lagi tinaya ba kay? Kila mo lang pagpabasol mo kanya kon. Idi pa'y nga amok nga chichiks ka, Dulpo. Nagim imbestigarak matkat. Isu nga agit kat kan a driver itibas. Ah? Ne. Ay, bakit? Ay, bakit? Mabilang. Denggam ti baga ka. No, agi kata ka kas driver, bakit? Kasan nga iti parang biyag ka? Ag-drive ka lang iti tricycle. Siyak ti konduktor mo. Ah, ay, isos, bagatan niya ka lagi din. Ay, tricycle. Amo mga bastig ka na. Ay, sus, niya. Idimot nak mo ta, di na oras. Bakit? Niya ka lagi din. Agkal na ka rin! Basta agit kat kan! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.